وک جنین وارگه تکوشینه که سهود سالان لپنابریه تی جیان کرن بگومان بریا پنابریه جی پیکاتا کو نهال وارگه کوم بوی به درکتنا تفگر آپوی و تایبت به جهبونا تفگر آپوی یا بوتانه و مل جولمر گیره اف جواک به تفگر آپوی را بو یک و وک دلسوزی خواه هم جبو تکوشین آزادی یا گل کرد و هم جبوی تکوشین تفگر آزادی یا جبوی آزادی یا گل کرد و مروواهی داره کریک لسر به یکی هانی دیروکا پنابریه یعنی چیروکا پنابریه بگومان زحمتی و زوری و پولیتیکاین قرکرین این دولت ترکیه کو لسر باکور کردستان و لسر گل کرد هاتی جیان کرن ده اف بکاتا وارگه هلوه داره کمبوش بر ام دزانن کو جبوی کو دولت ترک تکوشین آزادی کرد یا ده پیشنگتی ربرا پوده جهوله را که و قرکرنا گل کرد به تمامی پیک بینه پولیتیکایی که کو به تمامی گل کرد جو کردستان قطب که و جو قرکرن را در باس بکه هات پیکانین در انجام و پولیتیکایی ده به هزاران گند کرده هاتن خرا کرن هاتن شاوتاندن هاتن بمباران کرن هر وها به هزاران کسین کرد هاتن وندا کرن هاتن قتل کرن و گل وارگه جی جبوی کو بکاره جوه قرکرن و جوه پولیتیکا قرکرن و تسلیم گرفتن رزگار ببه رأیک یا تکوشین اهل بجارتن و اف تکوشین جی اوه سه دو ساله به پنابری تی بردوام کرن یعنی وک جواکا وارگه وک جن وارگه هم وینا دبیجن پنابری ها که هزن دستلادار کرده بون آموره که بشافتن آموره که جهوله را کرنه آموره که تکبرنا چاند و زمان جواکه که جواکا وارگه اف پنابری و گراند موضوعه که تکوشین ها که بکاره لهمبری پولیتیکا انقر کرنه تکوشین بده مشاندن و تکوشین مازم بکه لسر وی بنگهی هانی جدست بکا پنابریه ده بگومان لسر بنگهی که جیانک جواکی و جیانک کومینان پرگالک یا خواره و برنه هات بیک آنین دناوا و پرگال خواره و برنه ده وک جن جهگرتن اف درفته که مازن و نرخه که پیروز بکو جن انوارگه جی به همو آوای به همو دلسوزی آخوا به وی پرگال را خواه کرن یک و دناوا پرگال جواکی ده پرگال خواسر یا جن هات آوا کرن بگومان اف پرگال خواسر یا جن دم هاتی آوا کرن زحمتین ویناجی هبون یعنی بگلک زحمتیان را رو ما اجبرم دزانن جواکا کلوارگه کن بوی هر چندی جواکی که یا هرما بوتانه به جواکا خوازایی تایبتمندی جواکا خوازایی به تمامی قط جیان نکر بجی لی بگومان باندورین چاندا فاودالیه به دست سیستم پرگالا دستلادار هاتبون جیان کرن باندورین سیستم قرکر یا نتو دولت یا لسر جواکی هاتی جیان کرن لسر جواکا وارگه هجی اف باندوری هاتبو پیک آنین و جن نوکه ناوندا پیک هاتا جواکی وکه اندامه که دوامین هاتنا حساب کرن و به وی رنگی پرگاله که به دست ظلام سالاری هاتی آوا کرن ده جیان کرده بون لی هر چندی سیستم خواسته به پرگالا به هشمندی ظلام لسر جواکا حرمه بده پیکانی جلی مروف دکاره بجه جواکا حرمه جنرخین خوین جواکا خوازایی جواکا کومینال به تمامی نهات بو قد کرن جبوی و چنده جنین وارگه جی به دمک نزیک دکارین دناوا پرگالا وارگه یا هیده خواه به جه بکن و اف پرگالا جن ده دستپیکا سالم پنابریه ده هات آوا کرن و وکه روژا ما ایرو وکه مجلسا ایشتار رخستن بونا جن دوارگه ده ده پیناسه کرن و لسر به یکی ده همو قادن جیانه ده جن هم بو خودی برپرسیارتیا هی هم جی بو خودی ما فکو ده انجام و برپرسیارتیه ده به دست خستیه جبوی و هم دکارم بیجن هر پنگا و کو جالی تفگر آزادی و هاتی آویتن جواکا وارگه جنین وارگه خواه به پنگا ویره
kirin yek ev pengavên hene rexistinbûna xweser ya jin bû ev pengavên hene pergala hevserokatî ya ku pêkhateyên civakê wek jin û zilam bikarin bi hevdûre rexistinbûna xwe bide çêkirin hat pêkanîn û di roja ma îro de mirov dikare bêje pergalekê ya civakiya ku di pêşengtiya jin de tê rêvebirin li wargehê hatiye sazkirin. Bêguman kêmûkuriyên ku derdikevin zehmetiyên ku derdikevin pêşiyê hêjan hene hêjan bi temamî me nekariye em xwe ji hişmendiya pergala desthilatdar ya ku heyî rizgar bikin lê tekuşîna li hemberî vêna tekuşîna xurt ya ku tê meşandin jî baweriya ku bi tekuşînê bi xwe rêxistinkirinê bi îradekirinê jin wê bikare pêşengtiyê ji civaka komînal û demokratîk re bide pêkanîn wek gelê wargehê niha di vî warî de mirov dikare bêje destkeftiyekê herî bi qîmet yê ku civaka wargehê qezenc kiriye yek xwe rêxistinkirina jin îradebûna jin di qada biryar pêkanînê de hebûna jin û aqileke hevbeş yê civakî dana avakirin e ev destkeftiyek yê ku bedelên pir giran di pêvajoya penaberiyê de hatin dayîn lê di roja ma îro de ev destkeftî hatine bi destxistin ji bo wê çendê hanî civaka wargehê civakekê ku xwe li ser hişmendiya civakekî demokratîk ekolojîk û azadîxwaziya jinê rêxistin dike û eger ku heta roja ma îro rixmê ev çend êrişên dijwar polîtîkayên cûr be cûr yên ku li ser civaka wargehê tên meşandin civakê karibe xweragiriya xwe danehûlê û civakê karibe tekuşîna xwe mezin bike ev destkeftiyeke ku civaka wargehê di pêşengtiya jin de dikare rêxistinbûna civakê pêk bîne ji bo vê çendê wek jinên wargehê bêguman bedelên pir mezin hatin dayîn êşên pir dijwar hatin kişandin lê di roja ma îro de destkeftiyên ku hatine bi destxistin jî mirov dikare bêje heta astekê di çerçeva bedelên ku hatin dayîn de hatine bi destxistin û parastina vana jî bi rêxistinkirinek hîn xurttir bi biryardariyekê hîn hêztir bi avakirina aqilekê hevbeş yê ku di rêvebirina civakê de tê pêkanîn de dikare bê encam kirin û di roja ma îro de ji bo encamkirina vêna bêguman hêjan tekuşîn berdewam e ji bo vê yekê hanî wek civaka wargehê her polîtîkayên ku li dijî civaka Kurd hatine meşandin li dijî tevgera azadiya Kurd hatine meşandin bandûriyên xwe yên rasta rast li ser civaka wargehê jî kirine her êrişa ku li ser paradîgma rêbera hatiye meşandin bandûriyên xwe li ser pêkhateya wargehê jî kirine lê pêkhateya wargehê civaka wargehê bi rêxistinbûyîna xwe kariye van komployên ku hatine pêkanîn van êrişên ku hatine pêkanîn têk bibe û di roja ma îro de em dizanin rêbera pêngaveke ji bo gelê Kurd û ji bo mirovahiyê bi nirx û tu caran nehatî dîtin avêt ev jî pêngava di perspektîfa manîfesto aştî û civaka demokratîk de ku sala derbasbûyî sala 2025 di 27 Sibatê de hat îlan kirin em niha di arîfeya salvegera pêngava civaka aştî û demokratîk de jiyan dikin ku em dibînin çawe carek din rêber apû bi rêbazên aştiyane bi rêbazên azadîxwaz bi rêbazên demokratîk pêşî li qirkirinek mezin ya ku li Kurdistanê û li Rûşilata Navîn bê pêkanîn girt ji bo vê çendê hanî wek me dayî diyarkirin her pêngava ku hatiye avêtin bêguman civaka wargehê ev pêngavên ji aliyê tevgera azadiyê û ji aliyê rêbera ve hatine avêtin bi dilxweşiyeke mezin bi baweriyeke xurt pêşwazî kirine û ji bo pêkanîna van biryaran tekuşîn daye meşandin
ده زمینا پیشخستنا جواکا آشتی و دموکراتیک ده بگومان روش وارگه جی دکوه نقاشه و تی نقاش کرن یعنی جواکا وارگه یا که 32 ساله پنابره اگر داوی لبه پنابریه به و داویه که چاوه به اف دالی جواکا وارگه ده جی گلک جارا هات داخویاندن و هات دکلره کرن که تکوشینا که 32 سالان هاتیه داین و به آزادی به تاجیدار کرن و به قبول کردن ناسنامه کرد و به قبول کردن زمان کرد و به قبول کردن چند کرد به پیکانین جبوی به یکی هنی گل وارگه لسر وگر کو اگر چه ببده خودی بریارداریه که کو وگرک و لسر بنگه پارادیگما ریبرا پو دایی پیشخستن و در روز ما ایرو ده چاوکو جواک بکاره خواه بخواه ریبه ببه ده ریبه برنا جواک ده جم بکاره تمثیل خواه بکه جم بکاره پیشنگتیه جه ریبه برنا جواک را بکه و اف جواک وی لسر بنگه جواکی که کومینال و دموکراتیک به جبوی وی چنده هانی بریارداری کو جه آلی گل وارگه ده هاتی پیشخستن بریارداری کو جه آلی جنین وارگه و هاتی پیشخستن لسر بنگه وگره که برومت وگره که کو پولیتیکاین کو بونه صدم پنابری جهوله بین را کرن جبر صدم پنابری اما چی بو؟ صدم پنابری اما پولیتیکاین قرکرین این دولت ترک این لسر گلی کرد لسر چاندا کرد لسر جواکا کرد و به تمامی جهوله را کرنا ناسنامه کرد بون وگر وارگه جی یه لسر تیک برنا وان پولیتیکایا و لسر بنگه که جواکا وارگه بکاره وگره که برومت وگره که کو ناسنامه کرد هاتی قبول کرن زمان کرد هاتی فرمی کرن چند کرد هاتی پجراندن و جواکا کرد بکاره دربار خود بریار بده و جواکا کرد بکاره پرگالا کو دخوازه آوا بکه لسر وینا جیان بکه و وگره که به وی رنگی پیکانین بگومان جبوی کو وگره که لسر بنگه پاراستنا نرخن هاتنه به دست کفتن به پیکانین جی تکوشینه که دخوازه و در روز ما ایرو ده ام دکارن بیجن گل وارگه به خورتگرنا پرگال خواه ریوبریه به خورتگرنا پرگال خواه لسر بنگه کومین و جواک بوینه ده پیشنگتی جنده تکوشین ده دمشاندن گاف داویجه و رخستن بونا خواه خورت دکه به وی رنگی هم دکارن بیجن که تکوشینا که 32 سالان هاتیه داین و به تکبرنا پولیتیکای قرکرن را بکاره انجام بگیره و دما که اف پولیتیکای قرکرن به تمامی جهوله هاتن را کرن و دمه جواک وارگه و بکاره دربار چارنوس خود بریار بده و بکاره به اراده خواه آزاد جیانه که لسر بنگه آزادی و کوی و دموکراسی بده آوا کرن و بده جیان کرن